kan u naw Manipur zo faten tuna hian hna thok thei lova zirna in zong zong an khar veka an na tho ber chu ral dawania an ma kho bathim tak em kan lua chin ram hi kan ramania hemi venin theinan hian thilti thei inaya chu chu tuna Rainbow Mizo channel ina ve bura khona hian inai ang tamlo amlo temlo amlo ron tho cho puya chan puina lo pe ve turin thinnu takin ka sawma chu kalome kumsang ni somni le pathum October ni som paruk thotran ni karthar kanchung kai le ta Rainbow Mizo channel thir tu le ngai thatu jong jong te in zawai in karthar lim taka mangturin du sakna chibai kan buk thau cheu ani Manipur state lama boruak engenga machom masala boruak lian tham thleng awm lowa political level lampanga in beina atheng chomeka zofa pasal thata chu ramria dutin engtiklai point chun jan zomin anum ranga an border dung tlona hetianga duty tur hian mamo tam tak anei boka Rainbow Mizo channel in Manipur zofa frontline tana donation kan khonme ka hian in kana boruak thar homri lo masala engpolo thlengse machon tura in peirang hangaya hemitan hian sumsen sopo hau tak tak ania chuwang chuan Israel boina chungchang kan soi main kan donation update hanile lokila ICI kokran kangrang dor ta chuan Manipura kan unaw zofa te frontline tranpuina tan hian Rainbow Mizo channel in vebur kan khonsakme ka hian cheng sangkhat janga hanron chungluta kangrang dor ICI kokran te in chunga lom thu kan sei takmewa in rong bolzel na pathian mal somna lodong zel turin du sakna kan hlan bok cheu ani heti line Mizoram state atanga Orissa lama mission poimo tak mai thok tu Orissa for Christ mission dorpui aizol ta chuan Manipur zo fa te tana vebur kan khon atholina hian kan unaw Manipura harsatna turmek tu kan Christian puitele kan ham puite tornarap thak takhi kan torpuya Orissa for Christ mission dorpui aizol chuan cheng singli sangni zarukhi Manipur kan unaw ten anmamo na anlong man turin kan ron hlana ni tin kan donation khonme ka hian anron chungluta Orissa for Christ mission te in chunga lom thu kan soya in rong bolzel na tura pathian mal somna dongzel turin du sakna kan hlan bok cheu ani ti chuan voin channu dar ni le achan vethleng khan Rainbow Mizo channel in Manipur zofa frontline tana vebur kan khonmek atholina hian tranpuina sum kan don to jong jong chu chengloi nga singsari sangli zanga somrukle pasari ani pole kokhrante khotlang te mimalin pele thranem ngai tak tak te tranpuina sum ron thotu te jong jong kha in chunga lom thu kan sei tak mewa pathian mal somna lodong zel turin kan du sakna sang ber kan hlan bok cheu ani ti chuan kan unaw te tan hian video a kan ron tarlan GPay number le UPI ID te bank detail kan ron tarlan ata hian engtiklai point tranpuina pek thei rang ania tranpuina sum ron hlan zel turin kan ngen cheu ani Manipura kan unaw zon ha thakte mete hovin noi bo tumin an be meka tranpuina an ngai ngoi ngoya antan mal somna ni ve turin Rainbow Mizo channel chuan donation an konsak meka in nei sum tlem la omlo tamla omlo lo pe ve tur cheu in ka som cheu ole Israel Palestine in kara boina Middle East mainilo khovel pumpui ngornging tule an ngai ven ron lama hian kan beng lo chevele thungteang ABC News Agency le Hindustan Times 10 report an pek dan chuan Israel military ta chuan tunkar kalta inrinia khan Hamas honena anin beina muna Palestine firfiak pol Hamas commander pakhat yehia sinwar chu Israeli military ta chuan an that niin an soya Israeli defense force ta chuan hepa hi Palestine Osama bin Laden tin an soya tuna chuan ramhuai hotanen anin tokhom to nge yang tin an soi juibok IDF ta hian an soidan chuan bin Laden ang chia khan Hamas hoten operation anaina turatan hian rom hanna siam tuber an mastermind thachang dol tu ania rang takin tha ani tin an reporta UK Daily Mail in report an pek dan chuan IDF ta hian operation anaina hian hepa hi an muvele hun rei tak dama omtilovin
an munam huna hian an kap hlum halani tin an report bok hepa senior hi US point terrorist firfiak pola alo puanto ania tuna hian Gaza Strip le ache vela Hamas ho control tu ber ani bok ani ama khan hepa hi Israel chuan loman to in Palestinian mitang senior tak zinga kumni chungjat mai halo tang toa mase kumsang ni somle pakhata Palestinian hotenena mitang inthenton na khan Israeli Defense Force ami Gilad Shalit anman hanron chuana turatan le ani nena inthenga tan hian anlo mangtoa mase Israelin an chua jalen chan nena in millo takin Israel poi khoi zonga hachat le takawang hian an munam huna hian man mailowin athain an that zuita ani Al Jazeera chuan report unpack danin Biden chuan Benjamin Netanyahu Israel Prime Minister nena Gaza indona kalmek lain in muna turin remruat na anaya hetianga President Joe Biden le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te in biak na hanai theina tura President Joe Biden an Israel tlo tura romman na asiamani ti puanzar ani nuwa hian Iran le Muslim ramrang in telkom Arab nations te chuan he thilawang hian lauthona lian tak annaya in mu antumani ti hriat ani le puanzar ani nuloka hian Gaza le ache vela Israelin beipui athak na chu huam zawzokin kalpui zui ani tabokani anti The Associated Press chuan Biden an Israel hatlo ma hian US Secretary of State Anthony Blinken chuan Middle East alotlo toa heta hian remna kongjunga ronkal nia soi hani lain Israel ramkhroi tu tanena in biak na hanai hi mipui van tlang khriata puanzar ani talawani antibok October nisaria Palestine firfiak pol Hamas hoten Israel hanbei thut nuwa khan US President Joe Biden hian CBS 60 minute interview alo nai toa khata khan tuna Israel thiltum chiang tak hi alo soilang toa Hamas hotele Palestinian mipui extremist hoten anlo chung Gaza chu Israelin lanon le tura thutluk na kan siam hi kathilti sual lian takani alo ti toa Israel hian kumsang hi le panga khan Gaza hi chua sanin Palestinian ho chen hlangatan man alo ni toa akum le kumsang hi le paruk in thanna khan Hamas ho ta chuan ne na an changta ni antia tichuan Israelin Gaza lalet le tura tun truma beipui thak na hakal pui mek hi US chuan atira tang khan a hriat puyani tin an puta ani Israel le Palestinian Hamas hote in beina hian thudik hriat a har lea Al Jazeera chuan voin chan hudan ni vela update anei dan chuan Hamas hoten ceasefire agreement chu an poma hei hi Egypt nena in biak na kaltlanga Israel Prime Minister tenena soiho na nia soi ania mase hei hi thildik lawani tin Hamas hote chuan official in chanlet na anti chuka he report hi thildik law ania Rafah border cross tur hian thilti thei pakhat ma awmlawa Israel in Egypt nena security thila in biak na anaya Israel Prime Minister nena in ka haina pom tura anor na chu a hlotling tia report lawam to chu thildik law ania Israel Prime Minister Office chuan Hamas nena in ka haina hi annol thu Prime Minister Office atangin thuchu anlo siam towa chuwangin Reuters News Agency in ka haina voina ommekanga ansai chu thudik lawani tin hanron pungzarta ani media khrang ten West Bank le Gaza vela Israelin malak na azawani tia ansai hi adikin harkriata Al Jazeera in report unpack dan chuan zan khatchung ringot point round tam tak Israeli force te hian Gaza Strip le ache velte West Bank vela hian operation annaya nizana khan Israeli Defense Force te chuan West Bank chevela hian nasatakin beipui thak na ankalpuya Palestine mi azad chia hi hriat anilawa mase anwai hian zarukvel ne hriat chu Israeli force te hian an manani tin an pungjar bok Al Jazeera hian report an pek chunjom zeldan chuan Israeli minister te chuan Israel chuan humanitarian aid hi Gaza Strip chunga kalpui ani theina turin kongan hon sakani ti an pungjara Egypt sarkarin a control Rafah border chu
ron cross andram ti saka tuna hian humanitarian aid chu Gaza Strip chunga hian kalpuyani tin anpong zara mase hei hi energy minister Israel Katz chuan he thil hi natakin kadau dala kalpui chunjom lo turin kangenani atibok tin Israel culture minister Miki Zohar chuan kanmi le sa tam tak thata poiselo mipui tam tak in phennan mangtu le Israel khole tui poiselo tam tak thattu Hamas hotahi humanitarian assistance dong tura Israel sarkarin pompui tur chuan kanlein peilawani tin asoi chuak boka heminuloka hian prime minister office satrangin thuchua siam ania Rafah border kaltlanga Egypt ramchunga tranga mipui tran puitu tur team te anlo lu chu remti ani talawa ceasefire inka haina po aum talawani tin Israel prime minister office satrang hian thuchua siam ani zuile ta ani hetilai hian Arab news chuan report anpek danin Khan Yunis hospital le achevel jongjong chu mipui sang tam tak ral tlanten hanpan khoma in le lo hanai tolowa in dona tran ani nuwa khan anin le lo ta chu bom chiat aloni to boka hei wang hian mipui sang tam tak ta chuan Gaza City a hian chen mun tur le omna mun tur dang anei to lo wangin Khan Yunis hospital hi anpana tichuan hospital hi abuain aboi ta nuai nuaya mithi ruang nen hliam tur na tak tak tanen mipui tam tak ronpan khom tu tanen anzawain anhom ho ta veka Israel sipaite chet na anhlawa wang hian medical staff then khattele doctor ta chu ral planin mundanga ankal chok boka hei wang hian medical equipment lampanga har satna anto mai baka medical staff doctor tale nurse ta chu in dailona lian tak atheng bokani antia Khan Yunis hospital chau hi Gaza City chunga hian damlo le hliam turte enkol theina mun hospital omchun ani toa mase UNRWA in report anpek dan chuan he hospitala om theizat tura bituk chin ayatam dai hi tuna hian anum toa darkar somni palichung generator mangin power supply hi pek chua thei alani dona mase darkar somni pali haral huna chuan he hospitala po hian inen kolna chikrang krang ta chu top sanin liam tur tam tak ta chu enkol zui thailo ani donani antibok Gaza ko pui chunga Palestinian mipui laom ta hi an buain han mangang hlea mipui tam tak liam tur le nunna chan to ruang handa khom tenen muntin mai hi chiat nain atum vel mekani tin UNRWA hian report an pebok ani Palestine firfiak pol Hamas hotale Israelin bainakara hian Iran in a thople ral thuam chikrang krang manga hatran pui Hezbollah firfiak pol ho Israel thenom Lebanona base nei ta chuan hein beina hian tharum thona anon nei ve deuh ranga hei wang hian Lebanon bordera hian Israeli force tenen in kana atheng fowa Lebanon baizui tur hian Israel hian beipui thak na kalpui turin rohmanna nei nin anhreta achan chu Israel mi Lebanon border atrangatia kilometer ni chunga village somnile pariata trangin Israel mi ta chu thiar chua ani donani ti Israel chuan hapuanga mase hethu Israel sarkarin hapuan nuloka hian Hezbollah fighter honen hian nasatakin voinlama khan Israel sipai ta chu in kaptonin anin beiton nasata hlemaya bordara in kana lian tak tak athenga nimin sunday atrang khan bordara in kana hi achhoktana Hezbollah fighter hota hian Israel rambung thren chimlam panga Israeli Defense Force an military te post pakhat chu nasatakin han beya chiang taka confirm thaichina Israel sipai pakhatin nunna achana Israel sipai dang pathumin liamna tak antur bok ani tichuan voin thleng hian Lebanon le Israel bordera hian firfiak pol Hezbollah fighter hotele Israel sipai te in kana ala thleng chunjom meka kan soita kang khan Israel hian thingtlang khuwa in kana athen na munatranga nai vai zual khosom nile pariata trangin mipuite anthiar chok mek bok ani Israel hian in dona akal mek laile hetianga Gaza Strip chunga beipui thakna akal pui mek laite Lebanon bordera in kana acho mek lai hian
an mel ma te tranpui na pelo turin hriat tirna alo ti chuak to ma se UN chuan Palestine UN agency te chuan Israel thu chua hi pomdu lawin mipui ta tranpui na chu an thok chun jom ta Palestinian mipui noi le chuang chat mai chu UN school le building vela te Gaza Strip chunga hian da khom ania shelter anga helai mun hi man ania atam ber ta chu mipui no pangte raipur tele rolban lo kanti disabilities te anni tin han reporta ma se hetianga tranpui na an thona konga hian Israel chuan indona kara tranpui tu pol te hi hriat ran thei anilowa Palestina UN agency te jingami hi na thok tu mi som palivel chuan nunna anchan toni tin han report bok ani khovel mun ranga muslim ram thau thau chu anin tran don in hriata Muslim ram hruai tu te anon trong chok mek zela kan thanom lok Pakistana caretaker foreign minister Jalil Abbas Jilani chuan Gaza Stripa Israelin bom manga beipui thlaka hetianga achet dan hi humanitarian crisis diktak ania ground na thilthen dan diktak hi genocide in suat na rak thak takani tin asoi chuak bok hebaka hian UN resolution le heng ram pahni ten in rem na anlo nei ang hian Israel hian za takin Gaza hi ayan turania mase hetianga in za panale andikna chanvo jongjong ta chu rabe saka thil hanti wang hian Israel poi khoina wang hian Palestine mi sangni jasari somnga chuangin nunna anchan beltoni atibok hai wang hian Israel sarkar malak na hi Pakistan chuan adem takzetani ati Karmasa Khan German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan Israel halutlo toa naktuk Tuesday hian German Chancellor Olaf Scholz chuan Israel hatlole donani ti puanzar ania mase heng antlona hian eng thunge Israel hi ansoi puiti hi mipui van tlang khriata puanzar alanilowa Olaf Scholz po hian eng thil chungchanga nge Israel sarkar khruai tu te hi abiak don ti puanzar na alom lo bok voin chanu dan ni le hachan vevela Khan Hospital buai taka anom mek lain Khan Yunis Hospital chu bei ania Israel bombardment ten bom mangin nasatakin hanon beile ta hospital mai nilawin Gaza chimlampang rambung thanchung chu nasatakin Israel hian hanon noile ta ambulance pangavel chu hospital a hian anon thlenga heng ambulance sa hian liam turte anon phura Israeli army top spokesperson Daniel Hagari chuan Hamas hote hian kanmi le sa Gaza Strip chunga hian mipui poi soilo za som kole pakwa vel manin tuna chuan an hreng bet meka heng Israel khole tuite hi andam khochua theina turin beipui thak na Gaza Strip chunga hian kanchol sanri atrulani atia Gaza Strip pum pui tuam chuaka beipui thak na kankal pui hian kanmi pui anman tan har satna le laom tam tak asiam sakani atia masaheti rol hian Israeli security cabinet chuan voin chanua Khan meeting na in Israel khopui lian tak Tel Aviv military headquarters chu thunun turin thutluk na ansiam zui taboka Al Jazeera hian Israel defense tele Israel sarkar hroi tu ta inkara hian in thren na tu antum shrim nge chu hriat anilawa mase han report atanga halandan hi chuan Israel sarkar hroi tu tele military headquarters lampang hi an ngai dan inanglo haom ni in halang bok ani hetilai hian voin tlai darthum vela update an nei dan chuan Israel chuan Iran hi he boina hian hanin rol nge ni in han puta Hezbollah hoten Lebanon border atanga Israel rambung than chung hanon beina hian Iran hian Lebanona Hezbollah firfiak polta hi Israel beiturin thuapeni tin han puta ani Israel military thupuang tu Daniel Hagari chuan Hezbollah ho hian voitam tak Israel ramchung hi hanon kap toa Hezbollah ho chetna zongjong hi Iranin athlop na le support thatak apek na wangte Iranin beitura hati wanga Israel minron beitur hian order hapeni tin asai chok boka masai ran chuan hei hi thildik lawania inpu na tenom tak ania masai Israel hian Gaza le ache vel hi bom manga anoi zui zelani chuan
min punang hian kan chazui lawang ti hi soi thei ani lawani tin Iran Foreign Minister Hossein Amir Abdullah hian chuan a soi bok ani Israel Gaza wara hian Gaza Strip chunga Israelin ram anlak to chunga Palestine mipui maktadoi hile point thumvel hanoma mipui zongjong atanga chuta za somli le pasari hi no pang hania mi maktadoi khat point sari tachu refugee kema anom mekani Hamas so ten anbai masaka wanga Israel thinrim ronthok Gaza Strip le achevel anhanoi tak na hian residential unit anti mipui ta chenain building cheto zongjong hi Singruk sangli zani somriat le pathum hatling toni antia hengzinga building sanga zanga somli chu azawayat lu sobvek ania zirnain somkovel zat chu building ti chiat ani to boka haibaka hian muslim ten pathian an biakna mos nikherlo worship place tia han soita chu sompariat vel ti chiat ani to boka health facility center somle pakwa ti chiat ani toa ambulance somni ti chiat ani to boka Gaza Strip chunga tuithiang hlimin tur supply na munrang rangami somle pakhat chu ti chiat ani toni antibok voile khata Hamas hoin Israel mi pui poi sailo tam tak mai hanron tha thut le Israel mi mei chiale no pang thenga antha le hanruk chote wang hian Israel thinrim hi achena hlea Gaza Interior Ministry in report anpek dan chuan voin tlai darli vela khan chan chuan na thoktu zongjong ta chu phim khur taka na thoktu rin hriat tirna anti chuaka achan chu Israelin van boro katranga bom manga aron baina wang hian building to sap tam tak kara hian mipui sangkhat chungjat chu anlaom nia an hriat thu an pongzara heng building in achim nan mipui sangkhat chungjat ta hi nungdama hanlom chuan thim taka lak chua ani thaina turin chan chuan na thoktu ta chu phim khur turin an hriat tir ani Al Jazeera hian Gaza Stripa Palestine ho te torna hi atlur bing lea hetilai hian The Times of Israel le The Haaretz Stern report anpek dan chuan Palestine ho hian khovel ma Israel mol phona turin thil tam tak anpong zara ma se Israel hi chazui lo thailoin Palestine firfiak pol Hamas ho te hian an siama October ni saria Israel thin urna so sang tak chu tun thleng hian hei hian beng dai thailovin hasiam chunzoma Hamas ho hian October ni saria han chet dan kha video footage anon tlang zara Saudan kibbutz le ache vela an chet dan chu tenom tak ania firfiak polte ronlutin Gaza Strip acheng mipui tam tak ten tharum thotur hian hengmi te hi anlo zomboka tichuan firfiak poltanen Palestine mipui te chu inzom khomin Saudan kibbutz hian hanron luta heng firfiak poltale anmani lo zom tu Palestine mi te hi pickup truck somvel zatin hanron luta Israel mi mitam tak hanron thata haibaka hian Gaza Strip lama hankir le na lama kongdunga han muapiang Israel mi te chu anman zuitani voin tlai darli hapel nu deu khan The Times of Israel chuan report anpek danin Lebanona Hezbollah firfiak polta chuan Israeli army post tam taka surveillance camera handa ta chu ti chiat vek tumin Hezbollah ho ta hian sniper hanron manga Lebanon le Israel border bulnaya Israel town pakhat Metula muna surveillance camera pangalai mai chu Hezbollah firfiak polta hian sniper te ron ruain sniper te hian ral hlatakatrangin hanron kap chia hei hi IDF lampoin an puangzara chuti rual chuan Lebanon Hezbollah ho te po hian hei hi Israelin minen thakna le kan chet veldan an hriat theina ania kan thil ti ni tin an puangzar ve bok ani karmasa Hezbollah ho ten nasataka Israel mi te hansua sama tual thanarap thak tak tak an thlantir na mun Mossad native Hasara chu Israel opposition chief Yair Lapid chuan atloa Israel military ten station siamin helai mun hi anveng him toa Yair Lapid hian Israel military officer te komin an nena hian native Hamas ho te chetna wanga Israel mi puite torna zongjong hi engtika ma kan thai hil don lawa engtika ma kan ngai dam don lawani atia
แห่งเชียดนรับทักอันรอนแทนตีระวางอาชานเล็ดนัจูกันเปโดนันีอาติบอก The Times of Israel จวนกาซาขบุยชุงาใบปุยทักนักลปุยฮันนี่แมกลายเฮียนฮามาสฟิรเฟียกปอลตะจวนเจลัยไทยโลเลมีปุยตะตรนรับทักตักเทงอังินหันพวงเมกามาเซเตลอาวิฟขบุยชุงาฮามาสฟิรเฟียกปอลตะเฮียนวินตลายดาร์ลีเวลาคานซิวิลมีปุยใช้โลเตเทียร์ชันนันมีอลวินร็อกเก็ตอันละรอนกับลูตันีอันติยาอิสราเอล Channel 13 จวนรีพอร์ตอันเป็กดานินเทลอาวิฟขบุยชุงาฮามาสโฮเทนร็อกเก็ตประคัดอันรอนกับลูตาเซ็นทรัลซิตี้ชุงาเฮียนไซเรนปออาริมีอลาวาเฮ้ยฮีเอ็งเตียงเทงไทยเงนี่ตีฮีเครียดอันนี้ละว่ามีปุยเจนมุน residential building บุลลกาอัตลาเฮ้ยเฮียนเอ็งงินเงเชียดนะอัตเทนดอนตีฮีเครียดอันนี้ละว่านี่ตีนอันพงจาร์บอก Israel Health Ministry จวนวินตลายทุชัวอันเสียมดานินอิสราเอลรำชุงาฮามาสโซเทนปอยหันคอยนัวคานอิสราเอลินอับเบเลตนัวอิสราเอลมีปุยจิงตรังินมีจัตุมเลสมงาประคัดตะจูฮามาสโซอินอันรอนไปนาวางินเลี้ยมตัวเลฮอสพิทอลเอาเมกเตอันเนียอันจิงามีสมเร็จเลประกวดตะจูอันคอนดิชันฮีอัตฮัลโลเลนีอันติบอกวินตลายเทงคานอิสราเอลมีเลี้ยมตัวจัดจูสังทุมจักวัวสมรุกเลปริยัดอันติงโตนีอันติบอก IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari Chuan Lebanese Hezbollah Firfiak Pol Group Tahian Niminatrang Khan Vaitam Tak Israel Ramchung Hi Andon Baitoa Israelin Gaza Strip Lama in Sorbinga Baipuitlak na Akal Puina Hi Tito Mania Mundang Anhoi Thaina Turin IDF Rilru Lakpen na Turin Heng Lebanon Firfiak Pol Tahian Iranin Thurona Pekangin Israel Handon Bayani Atia Iran Sarkar Hian Phama Sela Hei Hi Thudik Takania Kan Sipai Tachu Northern Border Hian Lebanon Ramchunga Tranga Hezbollah Firfiak Pol Group 10 Minron Baina Changlet Turle Israel Dodal Zonga Anchet na Zongjong Thungrul Tur Hian Tranem Tak Thonlu Bel Anitoni Atibok Hezbollah Ho Hian Voi Khat Po Israel Ramchunga Hian Poi Khoi na Andon Nigeria ni Chuan United States chuan full backup min pedona US le Israel sipai te trangkopin Lebanon a Hezbollah ho hian baipui thak na rap thak tak an ma chon dona ni ati ole khati jong kha tuntumata na report kan buat sai theite nile phot sela engtiklai point update hi aum chunjam deu ranga kan ron puan lan lo thil thleng tam tak voina hian auma Israel le Palestine ho boina hian ramdang mong anai nga hlea chung zinga chuan Iran te Arab League member ramzongzong te Russia le Malaysia thlengin ngong anei meka heti rol hian Israel top 2 ramshrang US te Germany te France te European countries ramshrang te ahong meka Israel le Palestine firfiak pol Hamas ho in dona hian Zualam hapan chawzela wangin US Secretary of State Anthony Blinken point Middle East ramshrang atlo kwal nuwa Israel abok voin khan hakirlea engthilnge Israel ramhroi tu tanen hian an soi ho tiro chu hriat thei alani rilo ani ole kan video lo thir tu te loinen kol thaula Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thaudonia Zofaten kan chen na mun sang harsana kan toka Manipura kan unaw te po mai te hovin nor chho tuminan be meka in sui khoma an do te kan do pui ve theinan Rainbow Mizo Channel in donation a khon meka hian tan puina sum lo pe ve thau turin ka ngel chewani